Safi kabisa msikilizaji, jide kamera ngeta tunaye mochi ya chokira sensa ye moya bono mambe jizani chi Afrika ya mochi karutu ruweri kabisa. Bunege kosi kyo Review-Mominchori mimenye kayo magusikisi ya family wako manyalia mulekere na kwa iwa chinguru mono. Sama gazeti ilitukulia rero litiko liye Jumatano ikiwa basi ni Women Crush Wednesday ukipenda WCW. Itariki rero nambero ngivire naisano ne mochi mutinyo yo ogatano na gatato asumwako yo 2026. Asante sana Papa Rumba Kevin, unasema uko ndani kumpigo tena zaidi haukosi ndani. Nche unabotambe ngoro kwa du omonya kerogo na nche unabotambe mwanchomo tigadali igo nkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Yeah, good morning. Morning to you, sir. Yesai nomu ya Chinga kichonsi ere nomu ya to korosa gukwana igoro yobu yabuaye kiagera moyo tuli to korosa gukwana igoro yamaberaye kiagera naraturuchete kagera tuli moyo kiagera ere nomu rwakale na ende nomu chia kale no arenge na ale bono na ende nabeo kale na kale nero mutungi igoro nense ngencho yaenga nero muchakano na ende omo elio kigima lingana liaye na machale moyo amaisaye ade netaya elietali yaye nelimo igakuru kwenye sae tigatigale ko banyasaye kweli kabisa bwana. Subuhi njema sana ingi wate bete kiliwa wate kigimense kole moyo binge tumunyara gusingo out to one no na bokora ate bibere bitatu biri wowe no let those be my ambassador no monto gentungiro konyora bwo boete pi ngote ngeke karo kitinda itumirane okay unga ikikuru wabwo igonko benanense igora benanense sana engineer Abere akonte bingu kwani sana kuruwali chisemo chiende mu rugo. Salamu nimepokea engineer Abere, thank you so much engineer. Ngwana sana. Asante. Jamani muungwana kweli kweli. Ni muungwana kweli. Muungwana ndogoro kwe a chief giver. Jackson Simanto kurunyali bali masabo mugaga ntenga nkwane li Ronald Mayaka Brigadier. Asante nimepokea salamu. None yu yanyage minjande bingwa maiga. Asante yu yanyage. Yu kurunyagemi. Uyibwe rogete chief giver. I hope nege ntugete kere prophetic because yamaliko ngo kwa nale ntugete kiwo kubisana igoro ya chief giver. Naende nanje tamaliko. Akama sabongo rangora akorale timaidi. Yakini what I'm saying is amalika watebanga God blesses a chief giver. Nyasaye gawo se ni umuntu okuru no musaso uko. Okay. Ne command getere automatic. Na getikire kebe no gwageteba. Mbwa digaise go geswana na mono. Tuzame. Haja tuingie magazetini moja kwa moja. Chibuna botambo motari ko kwa ni bwa gazeti ya Taifa Leo. Itariki rero ndoje chile 25 na muchimu tinyo gatana kwa tata sumu yako yo 2026 litukolile Jumatano ikiwa basi ni WCW. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Gazeti kwa kwa ya The Daily Nation itariki 25 na muchimu tinyo gatano na gatatu mwaka 2026 litukolile kunga Jumatano. Women Crush Wednesday. Crush Wednesday. Ndio manake. Uchimogoroba. Ladies Night. Ekirimineti abantu baratorese nabao. Wabuate ujumbe. Haya basi kwa heshima kubwa tupatie headline. Sifuna's choices. Ichibuki omo senator we county ya Nairobi omo Sikedu ni Sifuno yoro yo masabara ikoro sense milia linda mwananchi ichibuki abu atigalite nalio igenga bana nero ukora linda mwananchi nero kumachigotwale sura ya linda mwananchi igotara yitwara buya I treat this statement rawo ndi waje ninkiebire iragwa rakiriti nanyigwa lakini abo linga ki ye treat ya ebura kwa hiyo korengana naye tara igere korengana na inje because it's not even a party ndomba digo sene coalition that's what the story is saying the story ya whatever korengana bunere rosai igubona the story ya whatever ganga omo ekiombekerige ko kia Register of Political Parties kunga Political Parties Disputes Tribunal ndio ego gia kane tenga nonye akwande kirenga omuntu daro taite ko register genteke ya gutumikire dalida bwana inchi etalieke kia wedu ni Sifuna yet na bomo jakano bweli eteli kiarate ne niwe for now. So kolengana na matukati kalite before general election yike
abamba ike ko register party ko kulinda mwananchi party ntukumanya muneke kigambiro kirahirerie gose inse go fail bo nga ibara so egochia mbako likiameke hao. That's what I'm saying. So clearly it means these people are not in ODM whatsoever. Lieto ODM ndio jo exist ya sense me ya so arwale taba tebe na register kia ebusio bakera bakora so ima sibon mugano ni gora sepeji kana bakasepeji katara sega zeti at the Daily Nation. Bana say headline Okay, niggas. did you listen to Sifuna yesterday? Sifuna dinamo tegera be very sincere. Okay. As a headline niggas zeti ya Taifa Leo, silaha fiche ya Sifuna. Koranga mbabwate kuna kuligibale mbinu. Onye indeed linda mwananchi tego chiko registered buwango kolengana na machiko unata kereye kyombe ya IBC. That it means we kabachikuri ke ameke hao bara chiko soera ime onye batagete kuchiko tware presidential candidate. Yeah. Orono boti ruere kabisa subu ime ase epichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo na buna nakumanyia litangani boni alwale na batabetinge ke amakia yenkero gekoro kwa patriotic movement, actually United Patriotic Movement ikyo agotabanga bakana bakora soime bakonya gopimo buoge peji ya kabiri ni bwato mugano ga iganga kibono umugiro gwemeremo bwa abateresa also era se wiki ya kane nkibono kegendere nothing seems to be spoken of this thing ona de nkoboli serikali ni etikete bagenderete kogoma. Yes. Bamanya gocha kuhikana ende baligie nchira returning to work formula, gose return to work formula yoko ira nemeremo. Wanonga kibacho ko compensate motuka bagomire. Egente kibago chikokora finally bamago tiko mangiare gokorwa muri tangani. Briswa likubole bone liko ngo. Kiagera indeed mbago cha kogoma misi. Abantu mbachandegete na ende kroba kuro nemeremo one of the bargaining tools wacha baterwankiriga kiro montaka nwe besharo na matuka ibatare. I am sure that's what they will bargain. Aronya bagwa kana university bagenda kogoma. So ngo enda asara. Omo Kenya kuna chibanga. Ochandegete sana. Maide timaide go se abantu barawenga bona iga toko ba admitted nya gitari ya serikali ikero muntu gukulinda tayo. No konasio. Now my shock is again take kake go check the president ya kole summit ya dede sana yo kwandira magana yo chenu gali KICC. Ega sienko sana. My brother page ya Nakuwata baba yandeta kogoma. What do you mean? Mugano ingwa yokora. Mugano ugora se page ya kabira sego tebekana ganga mothers and babies. Bona bagwato muchando monene because yakaro bakoibora abana ngoku nurses them gya nurses nchiya zisinya gitari ono mugano ra se page ya kabira se gazeti ya The Daily Nation page ya tole bwato mugano na kyo musubati yo muga igaya neti we no mwana oye omomura musubati yo igaga kwa and kabwate na 61 years omomura oye neraga kwa matuko kianda after gente kabera family yo musigo mulito sana kurwalia se county ya Kirinyaga wono ya bide tigoro bae niwe bonsi litukelimo bana majonzi sana roboto ra sebeje kabiri gazeti ya Taifa Leo kurwa se ekegambiro kya Milimani Nairobi igo rugukondere goro musubatu yo mumanyekanye na Rose Mbithe Mulwa no mwana ye mwana yo kurwa Chris Mulwa ababatabanga igo babekereire na kubwateranirwa oboiti bumunyagitari Victoria Mutiso elinda mali yabo aisaine shilingi bilioni ya mocho nukuta isano bachikurwa iwo muganora se page ya sinenko ngusane genderete Kenya page gatano limo igwa ligadi gashagwa narolekana sinse muchi ya South Rift na emisangirikano ya yekaroka na kobe abantu abange sana bagushow up ndio igongo kwandire county ya Narok igongo kwanira chinseme chipake muru adikir resarenge which day was that? Was this on Friday? Alikuwa pale a president ajagete taros chinseme chirit kuligoro korenga numugano yogotebanga Ruto tours Rift South Rift in vote hunt paragraph nera yogotebabia sana nga
This comes just few days after his ally turned fierce critic, former Deputy President Rigathi Gachagua, campaigned in the same area. Hata kitego chiko sabusia sai. Yes. And actually, unsa wategera bu yenseme ya South Rift. Ebi Rigathi Gachagua abakago kwano elia kole mekutano. No, they complain. Kwana kwategerekera abantu bagukwana kule muru wadikia. Naenda abantu abuga bwote baba South Rift iyo mba complaining expectations cyabona cyarenge nkiraba bo. Ebintu biri basemere tinga ki president yuko bakore kyara ile ni ngome yake bado hajafanya. Na barabu bako na bakanya kunusemende yose. Na kikoro cyo bako beke mesabara kujiwa munyorali. Matatu jiga asana nene okora wa munyoro. It's a big compound. Kigara chiro jigo so asalia. Directions jigo kurunga aepakia. Anyway. Igutate sepejia katana kabirega gana kiko tebanga bono ebyombe ao biobolendi nigo bairu security agencies nigo bairu 44.6 billion Kenyan shillings bana elinde guchigutingia na kobeke merobeli yo gutingia obolendi chinga kichobo chori obonene umwako goje hani ine budget eko baganua eso internal security again then NIS again the DCI again the baka defense na motegarete Douglas Kanja igoro gukwana na kwanite kuru kiganjo gali graduate ko inspect rehearsals che pass out yabanyanyimbe when I think today if not on Friday I guess yatangaze tenga naenda abanyanyimbe ngo change kubale uniform eyende yes matemba buruka ine sana nero ya Burundu koraro ya burueye ya lete twe atebe twe nga Kenya ekoroserigwa bono naende mocho kano bakochi kobe kiagera recruits abacha ko pass out ne uniform wenyi bono yiyo kolengana nera gotebanga abete proposed as reforms chirigia etetiku ne kiombe kilikia reco led by David Maraga in 2023 ne proposal ya roboti Maraga te proposal. Yes, kolengana na Kanja gatebetenga one of the proposals echi alenge nga uniform na ile change ya banyanyimbo task force yelibo no roboto ndu wabwato ke tumankero Maraga jima tukali aruta ta nabe direct kera debeta matuka na bera ko represent tabwato idia ko bwato kabugeka antara rubwato ka tara bwato kiagera Maraga dali ngire uri kurage yatoraga nyatorole tusubiri tuone wana yuko roboto rora CPG ya kabiri gazeti ya Taifa Leo wana koliye kerokyo president ya Kenya usona wana bubunge daye goso bugavana tetagiro tu ale degree kolanga noro wadurega roboto ruga irole ahora se beje kabere ga gazeti ya Taifa Leo roboto yaga kiere sango bia agi onde bwesi bono chora deba onde bwesi na wako uli president yani tikansoma intro ga Wakenya wasio na degree ya chuo kikuu wataweza kuwania urais, ugavana na ubunge katika uchaguzi mkuu ujao baada ya tume huru ya uchaguzi na mpaka nchini IEBC kuthibitisha kuwa hitaji hilo ama tukuthibitisha hitaji hilo kuwa na shahada halitumiki kwa sasa kufuatia maamuzi ya mahakama yaliyotangazwa kuwa kinyume cha katiba. Kwa kinyume cha katiba. Wana IEBC yako na nuko na chaguzi kigambero. Ayenye kwa diploma yao nchuka ikabuli president. Na wale miaka 35 kwa chigoro. What do you think? Haiwezi wala. Kwa president yese akeja. Umurago state venero murayo somete pia sabara vosto to Kenya. Tinda your comment. Aro ya tebo na enda virebo. Igera indiri ndio yako to president wa PhD akeja. Kurwa mzee Jomo Kenyatta, Daniel Moi, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta, and then now William Samoei Ruto. I reserve my comment. Is the most learned president Kenya imewahi kuwa naye. Ruling hiyo ni ngani sana ba abe yalipapagada yeliji ko Kongereza. Anyway, no robot ni mbwata reservations chiande. Amongora narokoro kwa Wycliffe Nyabeli no mumanyete. Wycliffe Nyabeli. Wycliffe Nyabeli akoro chisemo cyo baracha. Amefanya nini?
antebire nkwa maiga. Oh, asante sana Wycliffe Nyaberi. Na watu bwatebire. Learners engaged in Kisii Narok clashes, administrator say. Oh no, chisakasage chiabete asepeje kobiga iga ki eurobeberwa Kisii na anya bitunu wana kiango. Ego tebekalanga boro baka abana besukuru mbare involved. Sana se chisegichi. Mbarage na sukuru matebaga na baba gutura chinsara. Kaibago etabago enda chisukuru. Ngwaroche by then regional commissioner warogorwa Rift Valley. George natembea bono rumo gavana we county ya Trans Nzoia. Nkwaroche ko oche mwana gage. Kabwateza. Egira kiyo tata ko kwani. Kabwateza. Kale tayari kurasa. Motivation yo mwana onga ya. Omaete by the way. Sometimes it's good to understand your software. Ando maya settings ya nga kijiko korwa. Na inde sure yale kobanga with all due respect to the sitting Rift Valley Commissioner oro. Inde sure yako banga tembeyo lege regional commissioner alia. Anga ugura aline chopa. Na gorangilia barasa. Na kubulia bagambi bale locals gali ngange reporting kikegendetega because you cannot tell me abantu ba mobilize utali aware. And I think inatembea na bwate formula ya yeburuka ni jise migete tire unique ali gutumeka sokora uno regional commissioner sorongorira Rift Valley ekiagera nabale kugenda pakekera yogete pire kina ndabantu bategerera. Yes. Kolengana buna atero nenjera yoko we position le approach yoka people say authority kokwane no mungwana naro rekoro kwa is it somebody marwa akoro kunga akabere nero regional commission cost ya alikuwa anapiga kazi naye wewe inafaa. Anapiga kazi bana kama kurusi kwa kairugo se ministry kibona agasirira ni pi. Wanyago muigwa. Data nana kumuigo. Roboto rwate baigoro yechibesa buna kibwato kirego cha se amashirika ao yobulindi iga Kenya shilingi bilioni 44.5 nemo na urukwanire gando chimbasa minyorane take. Nelson Marwa. Nelson Marwa. Yes, you've gotten it right. Chibesa chiga iga nindoche defense iga 19.4 billion. National Police Service ekabwato kerwa actually gabagote banga defense gebwato kere 19.4 billion National Police Service ekabwato kerwa 9.9 billion NIS gebwato kere 5.4 billion pejia ikomi bado ne bwatomoga nonga na kichi principal chia de dire chiwate banga ga kintu bwate bese tukora ne lichisukuru ekiagera serikali capitation ye yatangase to bado tera so asi account chisukuru serikali ngibone eko chutera chibese chegera bagubwatuka like now liba galia 22,000 ndo chega iga mwaka bwe chibese gusino yo ile ngaba bwatoketa 16,000 and 56 instead of 22,244. I don't understand. Ingichiko na kuchutera bono ngenge. I don't understand. But why don't the cabinet secretary education nkiada go kwanire gentegeri morioka kebe implemented this story here utumeka nguruki chinguruta ile serikali igora ni chinguru chimoke to uli saba owaza ko isie concern na de bono rende igasi mu waziri nili no mu principal secretary izo ina onda betindira nelia bono iga kiagera kale nali manyete rijibu yeswali yo ekero kikiale asoro getiko yako eres. But I think umo waziri wejise bimoske Julius Migoso gamba ministry yako ikamanyere very sensitive na ndi kuneta bayibuli sana etakira updates sinye kuruwa every now and then so that abantu understanding ke okay diana ra kuboli mwetu kwa boli ntutekia sana koru last term yes eserikali yalenga weyanga isikuru nkwegurukire this time techibesa chiga niri nechi bwente chibwatu kuja isukuru why the delay wala mu waziri nabe ta manyeka likala mungiko ngakire asida no kutangaza baka isukuru chitari kindi chiko ithana kina kubulinga gaki ingi kibwente kutangana na bana bakutangana sari chibesa kutangana ka atare chibesa wala sahara niri abana bachi baso mesuru abana baikaranse baso but all we are serious with education affairs in this country ngakindi ni nyora ko kwa kiaru yako tebanga 500 bakurwa yes gusako umaitele meter
kwa rora sepi katika gazeti ya Taifa Leo bochana noro monne ndugu yane asenseme yechisemi kera baibuli bali heka hani mukonyi murai wense ya Tanzania getie mirimo egento kialentire gatebeta kurwa visitari kinyono ende wano kialete actually bakatanga resignation of Tanzanian vice president shakes up the country's politics. Omayate omukonyi w'umurai wense ya Tanzania igakorwa Dr. Emmanuel John Jimbi. Tari muntu gotabanana. No. He's a sober man, sober guy. Abakwa netengora igonga. Nengo tebekanere ngana contribute sana to stability ense ya Kenya kero Samia Suluhu Hassan president ya bana ya arego songwa elichikura chi abana maandamano korolekana manene sana in Tanzania. He played a big role ekiagera gakuru mainland of Tanzania. Asoba torero kwa Tanzania. Yes. Kwa majiko kwa na Kenya. Oh sorry, Tanzania kwa na tarike. Tanzania. Tanzania. So, it is Tanzania. So I don't know. Ege sungu mukutia kenene asibone Samia Suluhu Hassan. Ngeje chore deputy. A vice president korwa. I think this is a challenge and ndege ndokelina bokenge litmus paper koranga kibintu biko chikogenda. Anyway, wacha tusubiri tuone. Bona igabona toko kuona sepechi ya kanika gazeti ya Taifa Leo. Igotata omogwa muri gwate bomugiro w'imirimo wa Teresa oletira umuchando munene sana. It's a serious thing. Lakini bono nkibona ko serikali gotige bintu bikoba. Ikiagere serikali ni maito gusinyibwa jwa stewati. Kanga gate bakorosi meetings cia mapema gwetera leaders cia ba Teresa aba baikaransa mapema then wana organize hii kitu iko hivi na hii iko hivi tungoje mpaka mwaka fulani tutalipa hii pesa. Hiyo story naisha bwana. Correct. Hono akia abantu bagenda gucandika no manyete aba bantu muri bakure kurumo kwa moyo chaka singe njo tuba tomogani yaiga research yaro kirige gase page 24 nga nonye gas egasi chitugutumika kuruga chiamente teligo ligo chiamente ligo libado ubutumiki bwe gas emergency ya Kenya igobogendrete gukina abantu yani bagutumika gas. Yes, atoroje bonto waje twaje nyire system umurai njere minyoke muino DN2 gyajitaga gito cyabiyokire yabo kuma buguruguri kono buyanye chingo ya chimbara gucyamo jumuriro cyatiribu ya muriro kubumbuja kabisa amagi gakirete obozi bosire bwedinga kai dada esuguri bwate mbire girete ndingo bas ego bala zibere telling era zedientu DN2 ya Wednesday ne bwato manyogero madai kiagero modra goli wali okubya lero biga Wednesday bakukwatira magana parenting ndio yani I'm avoiding sana tonse kiagera na adigiri ndigoronge. The great teen appetite. Kwana kuria realizing teenagers bakoragira sana. Who is a teenager by the way? Yeah. Abana bara their developing stages. No, who is a teenager? Katena abana babe miake actually abantu bare miake what a teen. Unabono 12, 13, 14, 15, 16, 19 gatia bakoro ku teenagers. Endugu yane. Korekana ni research gaiga my friend abana babwate miake yega erobeli ko barage liboronge kiagera omana bokwale kalika actually na baraje go janse bakara ndo jagera 9 years go na bokwale kaunjo kimwe na menta majiliko kiarore damake 2 hours later oboro bwate garolire mabera yekera ali ajuru asibi robot agoyoro regradi Tiato understandable. Yeah. Giagera bagerete ko develop they are developing stages. So indagira bata dire nyingi ba consume a lot of food. Tianso mente gaze ke songo. Montrara da to basemia. Oyo kuigwa ke songo iki. Ozendo njole. Ono masmati kulia bakoji. Motewe. How do I know if a man has erectile dysfunctions or has over performance problems while still dating before we get married? Okay. Ekiwa ndingo njora. Egira nagrada ko mondo kuigu so ke igwere amanya. Akia kitokonya lijiwe no. Ke ntokira alete debate yogo kumi paka gera de kanisa ime.
Kwa lazikaliza bugago. Oizo kugekunda ma. Kwa lazikaliza bugago. Ekiangora ikunde chi discussion yo. Nechi. Azama ngara ya Usubati yo gakubulinga ki. Azama ngara ya family. Fine. Mwante biri ngelite. Manya go so asenyo moka. Toche kumirana n'umungwano iyo later after twabwataniwe. Osialia. Osio. Twasainiwe certificate bosio. Process yagenda. Mwachire na mauga ino. Mwatutigire bono twachakire live. Ndanyoro mojando rende. Uzotume karota resources kuliendo gitaiyo. It's a serious debate. Akiogora. Reli getote makwe ya chimbe begai. Akiogora. Ekiare ni radio. Akiogora. Raini tei. Mwabwataniwe. Enyangi yabwataniwe. Yes. Mwaigosire. Ukado mwaigosire. Bantu balire chichema tichimu baburukanira chiwota pero lia matunda na alive. Ibaki bya assembly abantu reception. Abantu bamusira majire chisoda kwa pamoja. Yes. No, kigo cha gukora. Na kiro jo gukora. Bagoye sansole. Ekiagera mini usiamini. There are people babwate issues cyo kumika abayigora abantu bakwanira abantu. Tora debe ngense tigera ewe after. Etenene. Mumbunga yaro kwale tegeto go yo kitutu basawara. Akwa tegeto yo kubiza. Innovations. Tora balirake. Musibajira kyao konywa. Ano, oyo tigache kimapema. Bintu binde binge mbiyao. Ndo so ngaina no murai. Mbuya ko mayen to dili nakyo mapema. The earlier the better. Nseteli buya. Akike to ko no mugiro weji nasi echichoro. Bunda batali ko chugulika mapema na ne mugiro ogendere to kusali binte binge. Ari tia bategere bamanyenga ebintu to kwana ne birengereri byaito. Enchera to tema ko bibalera. It must not be 100% correct. Aina botegeta. Ainde chi kere bikundi nechi dini cyabo nchibwato kwege na kwabo ne mechoko ya benchera ba. And again twali ko ribaga kero mundu ne kerengere kia yali koru. And actually murabona igoro mundu arondikerete message agantebinga one of our clips twakwanete yesterday. Ndio. Akama akolete issue ya agatebanga bone ade na kiekoba. Wono maende ganda how is personal ndo twari ukwandera iga. Niki gawo kuregana na dondo ye twakombe turegana no mugano yo. Bono yo na egora nyorete tuteme kuyuriga na gito kwandera because we cannot address every problem at once. Nechi problem ejinechi nyinge no ne gazeti kwa ila itige ntekemo. Exactly. Oro for example twari te igoronga ki to basa otemeka otume ko bolito kubwato mosacha ngabono mukiamie. Oyaga maote banga what if na nyorre babire na ende mosacha yo tamire tayo. You see that's not a different case because babira bagima ugatora manya muntu wena nkero nikiole. Ugatora manya nkero nikiole. You see that is how the kilo kwende ko lingole. Oro agio je to comment. To comment bigine ndeke yao. Ngine ndeke yao. To kiburuka na kelia. Thank you. Muraibwense akenye muske Dr. William Ruto tabire chincho kuchikali kusalia ebintu asumugondo yo litaita taveta alia nabo igo Ali Hassan Joho na Duale igo batete kubwatera na wakeru muraibwense ekoko asobo choli boli bosi wa 27 neba waziri ngo mbabwanda kwa ya siasa ne katiba. Okay. Mbariba liba kubwatia aba yatoka ndazi dondo haraka upesi twenda kwa dondo. Tuwato magani by the way kurose ebengi ya Equity. Igarumo manager ngochalega igatokwandira ibintu bingi ngakiwende kolende account yao na mambo mengine mengi sana na ebengi ya Equity umatene ngati yechi bengi chia kinira sobwango sana na ende chia temire sana koleto bokodali mbarabade na sore osasa ko kwao. Umatete mazo no madenga services chinyinge sana chibengi ya Equity na bogo chi access wedresi yao. Yani is like your phone is your bank. Wana wakata ngesi miao ne master keys chibasi yao iko yerende. So ibi byose ngo bikwanira tole tuingie Bakoli Bungoma. Araka upesi Bakoli Bungoma County. Bwana. Wana data amatanga taba sekenyoleke mo Bakoli Bungoma. Amatanga kabere no musacho usirete. Ala. Musacho usirete kabisa iga limura marucha liraire lakini ali ni familia. Kerali ni familia nabo bato musubati yo mo kabisa na bana baye babere naho bali
Bone MC anaitwa mfawidhi kabisa Muroveri wo muchoko wa matanga ne haroro uchire koko remirime ya seli tukire rero maete MCs bakwa hired elinde kwa avoid ebinte binge kwa instructions ne family bno gukora ayekoreke kora hand over kuchese kanisa bwati njiragenda bone MC kagenderete ku moderate amatanga aya timanyi tingi kia bete te tukwa ni saitani kiagera sare ati mugete chize ichi ama bitu beso sokire ndota ndiko boturubani tita ndiko boturubani kia to bwana ile chago siba chize ichi msieria tima eti gusega bete gusinga kia bete kagendrete ko moderate amatanga gaika gatigati yo muyega akamanya gotebo maete nyagusira umaete kure MC ngoreri ngwekirie tiriro boseka ndiko tegusona wane daike muna gukwana gento kemo bibere ego kunga housewarming naende igeko be advantage ekero bwato bumanyo bugare naende kero kendo le motivational speaker ekera rio gutware bingi by the way kero muntu akobe motivational speaker and I've been telling people this egaba ebi yegumbire nyasa kuruko bwaye so kubwata nabakonyo lege ntuko kwana ke make sense nenda bantu bakira bategera bakunga kange kwagendera gukwana kira sinje ichinsa tiganda angerie ekwaya gete eso egose mo kurwa ali so bo musubati njumurako njiwaye mwagwe bicha rero richi bicha cyuka kiko bujayi bwana tate mo msinga yakurwa atebe ngoma yete limurerire ire n'umuzani no urenge sana naende nimanyete nabwata basubati gete babiri barenge very serious batakire goja na baro ba identified banyora mari umungwano ala kai gente kitake tuna ngiya sema asopo choko tengiyo chirekodi chikuligirirwa omunkoro yo mugusiaruka bwango ko muulirisa karabu atako mukukuligirirye gusikani bwanganyo agento kirinkiyo igarosia akaururi kondo asobu anganganyora chingumi nejitege chinyinge ikero embarasi zira family mungwano yega bidia monyoke chimbero chugo kumia kurwa samatanga iyo tigamunyoke bakaetanye ke bogerero gyaso na etane tikuchibosio kyagera kieka gukwana ndairi asobo choko tata abantu bagatigara samatanga menu yasi mbamanyiti kibagokora kwateire nzege ntugetekero kene bantu bamanye kwaretire gento kere beri sapsi egento kere bono kekuchiko bono nakige kura kwaniru naende ngayarusia banganabe yari gukwana umubaso nje koja tararandira kiro cyaho cyaho nakyako kanye birengere by'abantu bakabaira naseringa nakyako cyo kubaira niwe gibibiria igaho cyago cyagera Sulemani atiri mugigo kakara kuna mimi magana lili atiri mugigo asabaliko ende kairana ki tata umungwano liekeratama umuntu yo mwale kura muterere ndara rujumbe ye bwerere ndara kura information ngakimwa moita bwango ikerege ntonkyo kigukwana bosa abantu gete bago gikora bago tebanga yaya karamutika yayo bitikagenda matanga gatikara bwana asinchire nkongu umubasta bona gwateba bweri tuko igabidi atenene elinde ale tobo toere wikere muntu tayo uri kuja kujara kore tobo toere ruwo abantu bari kumuga beke nyoro bari kujanga karati gango baswate ubate bono bara ngaibakare ngakitu tabaroche basta gate yumwako yomo we miake menge sana mwaka njua ngo kwa nengane yemo engane yemo mwaka gatebanga ki mwako yaga chagatebanga asege ntogetamanyiri ntori weso ya getige thank you tigatoge ndio moyega onyagusira ni familia yae na era ekiagara basubadi yabu mbarareta complain basubadi yabu not complain sira ta communicate tigento bure ekiagara barete te barorekane yes muntu taliyo bamanyetali ngaba ajete nande bakaseri kubakagenda you see bono umubasta gatumeka gisemi cyaye musangirikano ugatwerera that was a good one tima eti MC gusenagenda nembere mo yaye bo MC nabara bibono taji kwa saa kiagara to kubanya kyara kwa anytime akiti yangu areje MC sama bira Yesu Kristo omunasalitika and I'm not saying this to meaning I'm perfect because ngora nyora nda se feel tena ole mina names tindiko kwana bono boko meaning I am perfect ngaje bono no but you can take mo botambe nko insist especially gerokora amatanga and by the way na advice to family chinyinge be very careful ingomogo select okorao mukutano bwa matanga
Very true. Naberabe ne yanko, naberabe no mubasta, naberabe onde bwensi mo instructions ikibotagete kwa numo choko kibotagete as a family to avoid omonto gotoka nikende gionse. And that is why bone gocha yabe advantage ekero monta gocha kwamiria mwete directions. Otherwise you can't even complain, you don't know this person. Oi, kweli kabisa ba. Na eti yakuna kukwana kende gionse ekero ireli bakaringa buneliga no jokes ogo crack. Asa we yoko holi crowd kia otiye jokes ya masikani. Matanga na mao sana. Matanga nente ke sana. Kenga nyangi. Differentiate event ya matanga ne bintu binde byao. Na siasa. Na siasa. Pia tukole. Tumalize bana tulete mgeni. Nyole gazeti